dushimiye Imana kubw'ijambo. We are thankful to God because of the word. Twibukije Imana yuko tuzi aho ijambo rituruka. We reminded God that we know where the word comes from. Ijambo ryabayeho kuva kera. The word has always been there. Ijambo ririho kuva kera. It is there since long time ago. Ikiriho cyose cyaremwe n'ijambo. And everything was created by the word. Ryaravuze. It uttered. Biraba. And it was established. Biraba. It was established. N'uyu munsi rero. So even today, ijambo tugiye kumva. The word that we are going to hear. Riraza kurema. It is going to create. N'izina rya Yesu. In the name of Jesus. Rirarema. It is going to create. Imana ihabwe icyubahiro. Glory to God. Turi kuri teme cyangwa insanganyamatsiko. So the theme that we've been focusing on, ivuga ubutumwa bwavugiwe ku musozi buvugwa na Yesu. It talks about the sermon on the mount which was spoken by Jesus. Ndakwifuriza kugira amatsiko yo kwibaza kuki Yesu yavuze ubutumwa bwo ku musozi. I want you to have the desire to know the reason why God spoke the sermon on the Iyi mount. ni inyigisho ntekereza ya gatandatu. I think today is the 6th session. Tuvuga Matayo 5. As we talk about Matthew chapter 5. Yesu avuga buriya butumwa. When Jesus spoke that message, nibwo yagiye ku musozi atangira kwigisha. That is when he climbed the mountain and he started teaching. Bifite icyo bivuga nabyo. It also has a meaning. Ndagira ngo nkubwire Yesu yaje ari Mesiya. I want to tell you that Jesus came as the Messiah. Wa wundi wahanuwe. The one who was prophesied. Wa wundi abahanuzi bavuze. The one prophets talked about ahead uzaza of time. guhindura byose. Was supposed to come and change everything. Uzaza guhindura byose. Was supposed to come and change everything. Bari bamutegereje. So they were expecting him. Hari amagrupu atandukanye amutegereje. And there are different groups expecting him. Ndagira ngo mbabwire uburyo bari bategereje. I want to tell you how they were waiting for him. Muri Isirayeli icyo gihe. In Israel at that time. Hari abantu bitwa abayuda. There was a group called Jews. Abo ngabo bategereje Mesiya. And that group was waiting for the Messiah. Bashakaga umuntu uje gukora ibitangaza. They were waiting for someone who would come and do miracles. Abafarisayo bashakaga ibitangaza. The Pharisees were waiting for miracles. Iyo ni group imwe. That's the first group. Bishakiraga ibitangaza. They're looking for miracles. Group ya kabiri. Now the second group. Ni abantu bitwa abasadukayo. They are called Sadducees. Bo bashakaga and they were looking for igifatika, something tangible, ubukungu, riches. Bo bumvaga kuri Mesiya, for them, when they would hear about the Messiah, bashaka umuntu uje guhindura ibintu ariko bibateza imbere. They wanted someone to come and make a change, but to make them make mu progress buryo bufatika, in a tangible way. Hariho abandi bantu bitwaga abazelote. And there was another group called Zealots. Abo nabo bari bafite uko bashaka Yesu. And they also had a different way or expectation from Jesus. So they thought that the Messiah azana ingabo zije kurwanya zigahindura ubwami. Would bring an army to fight against the kingdom. Habagaho n'abagereki. And there were also Greeks. Bakundaga ubwenge. And they were focusing on intellects or izo intelligence. groups zose zabaga ziraho. So all those groups were there. Muri icyo gihe. At that time. Twongera twibuka ikindi. And let's remind ourselves of one thing else. Abantu those people. Bari bakandamijwe n'ingoma y'Abaroma. They were oppressed by the regime of Romans. Ubuyobozi bwa Kiroma. By the Roman leadership. Empire y'Abaroma. By the empire of Romans. Muri bose nubwo bategereje ibintu bitandukanye. So even though they had different expectations, Mesiya aje gukora akantu. The Messiah had come to do something. Mesiya dutegereje aje gukora akantu. The Messiah that we were waiting for had come to do something. Cyane aje kubabohora. Especially to set them free. Uko bisa kose. Whichever way. Ari bubabohore. Was supposed to set them free. Akandamiza ababakandamije. And oppress those who were oppressing them. Aborohereze bo bagendane neza. And make it easy for them so that they can walk well. Vuga ngo amen. Say amen. Uko niko byasaga. And that's how it looked like. Bari bafite ishusho bategerejemo Mesiya. They had an image of the expectation of the Messiah. Nuko nawe uyu munsi. The same way you today. Waje guterana. As you have come together. Ufite Yesu utegereje. You have expectations towards Hari Jesus. Yesu ushaka. There is the special expectations from Jesus. Based on what you're going through. Bitewe n'ukuri. Based on how you Yesu utegereje. There is Jesus that you are expecting. Yesu rero. So Jesus therefore. Yari azi ko abantu bamutegerejeho uwo atari we. He knew that people had different expectations from him. Yesu yari azi ko abantu benshi uwo bategereje atari we. Jesus knew that the person they were expecting is different. Yesu mukundira ko ataryaga amagambo. And what I like about Jesus, he was not a hypocrite. Yesu ashaka gusobanura ibintu hakiri kare. Jesus wants to explain things ahead of time. Ubwo urumva
bafite uko bamutegereje. So they had a way they were expecting buri him. muntu afite ukuntu amushaka. Each person had different nyamara expectations. kandi aje bamushaka. But when he came, they were really looking for him. Yes, aje bamushaka. Indeed, they were looking for him. ariko Yesu azi ko uwo bashaka si wewe. But Jesus knew that the one they were expecting is not who he uko is. bamutegereje si ko ari. And the way they were expecting him is not the way he is. azamuka ku musozi So rero, as he was climbing the mountain, yasobanuraga ibintu. he was making things clear. ati mission mfite, And he said, the mission that I have, ubutumwa mfite, the message that I have, bunyuranye n'ubwo is munshakamo. different from the one you are expecting from me. Haleluya. Amen. ubutumwa nzanye, The message that I'm bringing, ibyo ngiye kubabwira, what I'm going to tell you, uko nzabatwara, and how I'm going to handle you, binyuranye n'uwo mutegereje muri jye. it is different from the one you are expecting from me. niyo mpamvu rero And that is why, therefore, ubutumwa bwo ku musozi at the sermon on the mount, bwavuzwe. it was spoken. nongere ngo kumbuze So I want you to encourage mu you izina rya in Yesu, the name of Jesus. umbabarire utahe, So please, as you go back usome home, Matayo 5, read Matthew chapter 5 Matayo 6, and chapter 6 Matayo 7. up to 7. harimo impuguro, There are the exaltations, harimo amagambo there are words agufasha kumenya mu kuri Yesu wagukijije ninde, that help you to understand surely who is Jesus, who saved you. indangagaciro ariho akuremamo ni izihe. What are the values that he wants to deposit in you? nubwo ushaka ibyo aguha, Even though you are looking for the things that he nubwo gives you, ushaka ko aguhereza, even though you want to receive from we him, hari indangagaciro aje kurema muri wowe. but Mera there Yesu are amashyi. values that he wants to create in you. Give a hand clap to him. Yesu yoherejwe kukuremamo indangagaciro. Jesus was sent to give you values. Yesu yaje kungira no kukugira, He came to edify you and edify me as well, kuduhindura. and to transform us. Inshingano ya mbere yazanye umwana w'Imana ni ukuduhindura tugasa nawe. His main responsibility is to transform so that we can resemble like nimwibaze him. rero reaction y'abo bantu. Now try to imagine the reaction of Bibiliya such buriya people. ntigitubwira byose, The Bible does not give us all the details, ariko buriya ari ku musozi but when he was still at the mount, hari ibintu byivanguye, there are things which were made clear. kuko abigishwa be Because his disciples, bagombaga kugendana nawe barasobanukiwe uwo ari we, they're supposed to walk with him, having a clear understanding concerning him, bazi neza ko ataje guhangana n'abaroma, knowing that he did not come to face the kandi Romans. nanakora ibitangaza araba afite impamvu abikoze. And even though he would perform miracles, there will be a reason behind. natanga ibyo kurya ku mukene hari impamvu aza kuba abikoze. And if he gives food to the needy, there's a reason behind. natanga ubwenge hari impamvu aza kuba abikoze. If he gives wisdom, there is a reason behind. ibintu bisobanuye. So that things are clear. Yesu ahagaze ati hakiri kare, And so Jesus made this clear ahead of time. sobanukirwa ukuntu tugiye And he kugendana. said, let it be clear how we are going to walk together. uribonamo, So are you able urumva wibona muri ibyo to bintu? see yourself in hari this? uwiyumva Does this concern you? gutsikamirwa kwawe, So your oppression, kuremererwa kwawe, yego, Yesu azabivanaho. of course, Jesus is going to remove that load. ariko mbere ya byose But first of all, si byo yirukankira. that's not his priority. amen. gutsikamirwa, Oppression, gutsikamirwa, being oppressed, gutsikamirwa. being oppressed. amen. Matayo 5:5. We're going to first read in Matthew chapter 5 verse 5. reka mpasome. hahirwa abagwaneza kuko ari bo bazahabwa isi. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. ubiringiririje. So this is coming yarangije gusobanura ati hahirwa abakene mu mutima. when he had said that blessed are the poor in spirit. yarangije kuvuga ati abo bakennye mu mutima bakamenya ko bari vide barahirwa nibaririra ibyaha byabo. And he had said those who are aware that they are poor in spirit, they will be blessed if they cry out for their arakomeza sins. ati kandi abagwaneza barahirwa bazaragwa isi. And then he said, blessed are the meek, for they inherit the earth. murabyumva ko ntaho bihuriye na wa mwami So bategereje. you see that this is different from the king they were expecting. murabyumva ko abahiriwe kuri Yesu ntibasa n'abahiriwe uko bari abantu So babitekereza. as you see, those who are blessed according to Jesus are different from the uyu expectations munsi ni people wowe have. nanjye tubwirwa. So today it is you and I who are uburyo hearing this. utekereza uhiriwe, So the way you think about the one who is blessed, uburyo utekereza ngo uzaba uhiriwe, or the way you think that you'll be blessed, si byo Imana itekereza ko ariko guhirwa. it's not what God thinks to be blessed. tugeze rero ko
ku bagwaneza. So now we are talking about those who are meek or the gentle. Abagwaneza bazaragwa isi. Those who are meek or gentle will inherit the Bazamenya earth. kudonta isi. They'll know how to inherit the earth. Bazamenya gutwara isi. And also to rule over the earth. Matayo 11. So now I'm going to read in Matthew chapter 11. Turacyari ku ijambo ubugwaneza. We are still talking about meekness or gentleness. Mwese abarushya n'abaremerewe, You who are overburdened, nimuze munsange ndabaruhura. come to me, I'll give you rest. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, Accept to take my yoke, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. because I'm gentle in spirit. Namwe And even you, nimukora mutyo, if you do so, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima that's yanyu. when you have rest in your souls. Kubera iki? Why? Kuko kunkorera bitaruhije, For my yoke is easy n'umutwaro nzabaha ntabwo uremereye. and my burden is light. Amen, amen. Abagalatiya 5:22-23. So now we're going to read in Galatians chapter 5 from verse 22 to 23. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, But the fruits of the Spirit is love, joy, peace, kwihangana no kugira neza, forbearance, kindness, ingeso nziza no gukiranuka, goodness and faithfulness, kugwa neza no kwirinda. gentleness and self-control. Ibimeze bityo Against such things nta mategeko abihana. there is no law. Bwira mugenzi wawe uti Yesu ashimwe. Tell your neighbor, praise Jesus. Amen, amen. Amen. Mu isi Here on earth, umugwaneza ninde? who is the gentle or the meek? Mwese mbabajije ngo witwa umuntu ugwa neza mu isi, namwe mufite ipica y'uwo muntu. If I ask you to tell me a person who is gentle, you have a picture of that person. Umugwaneza ku bantu bo ku isi A gentle person, according to people here on earth, ni umuntu ucisha make, it is someone who is humble, uvuga make, who doesn't speak a lot, utinjira mu bintu by'abantu, who doesn't want to interfere with others, uba wicariye hariya, who is just in the corner, icyo mumusabye arakibaha, and whatever you ask from that person, aho he or she gives bamujyanye it. niho ajya. Wherever that person is taken, that's where he goes, Nta koma, and that person doesn't move. nta koma, The person doesn't move. ntacyo agutwaye, There's nothing that against his ntawe name to bagirana you. ibibazo, He doesn't have problems with kuko others ntashaka ibibazo. because that person doesn't want problems. Uwo muntu ni umugwaneza So that person is gentle ukurikije twebwe. according to our standards. Mbaho urundi rugero. Let me give you another Ese example. mwari mwumva Have you ever heard umuntu akubwira ati a person telling you natangiranye umushinga na runaka, that I started a project with so, ariko gukorana nawe birananiye, but it was difficult to work with that person? birananiye, It is difficult. ngiye kuvanamo ayanjye, So I'm going to withdraw my share. ntabwo gukorana nawe binshobokeye. It is impossible to work with that person. Abo ni abakorana. So those are Ese co-workers. mwari mwumva bigana Now, have you ever seen classmates ukaba inshuti ya batatu, and then you become a friend of three ariko people, abandi batatu bakaba inshuti z'abandi, we bikakunanira? and then three other become friends of others, but you fail to be their Nyamara friends. abo we wananiwe, But those people you are failing to be hari friends with, abandi bumvikana, there are other people, they are in good terms. hari abandi babanye. There are others, they have as close friends. Ikongo nyibayo hari terima ivuga ngo damu yangu na damu yake haipatani. In DRC, there is a proverb which says Ngo amaraso their yacu blood ntahuye. and mine they are different. Nyamara uko amaraso yawe adahuye na yuriya, So the same way your blood is different from the uko blood niko of mu your isi friend. tuvuga. So that's how we say here Hari on earth. abandi babanye nawe, The other people who are close friends to that person. hari abandi babanye n'uwo muntu. The other person having a good relationship with Aho him. hantu twita ngo umuntu yananiranye, So where we say that a person uwo muntu has, ntabanika n'abandi, is not able to live with others in good terms, niko tubyita ngo ntagwa neza, and that's when we say that that person is kuko not yananiwe gentle kubana n'abantu. because he has failed to live with others. Niko mu isi tubyita. This is how we call it on Aho earth. ni naho burya mu isi And this is where here in the world, haturuka gutandukana kw'abashakanye. where division come among Abantu spouses. bananirwa kwihanganirana, People fail to bear with each abantu other. bananirwa kumvikana, People fail to bear with each ndetse other. bajya mu rukiko akavuga ngo kubana n'uriya mugore ntabwo bishoboka. They even go to court and say it is
difficult, umugabo impossible to live nk'uriya with that woman. ntawamushobora. Or that husband is no one who can Ariko be ndagira ngo able to handle nkubwire, him. But I want to tell you, tujya dutekereza ngo ubwo uwo mugore cyangwa uwo mugabo, we think that that husband or wife uwo muntu mwakoranaga ntagwa neza, or that partner is not si gentle umwana mwiza. or is not a good person. Ariko ndagira ngo nkubwire, But I want to tell you, impamvu tuba twishuka ku ijambo the bugwaneza reason why we deceive ourselves with regard to nuko the n'uwo word mugore wananiwe gentleness kubana n'uwo mugabo, is because even that wife who have failed hari to undi live with the bashobora husband, kubana bigacamo. there's another person they can live with and Ndagira ngo who have a good nkubwire, relationship. So I want to tell you, definisiyo y'ubugwaneza n'ubwumvikane mu isi so the definition of gentleness and understanding here siyo on earth y'Imana, is different from the one of God. siyo y'Imana. Is different from the one of God. Uko twita ibintu kuri iyi si ntaho muraza gukurikira, ntaho bihuriye n'Imana yita ubugwaneza. So the definitions we have here on earth are different from what God calls gentleness or meekness. Ubugwaneza So gentleness, ni imbuto, it is a seed. ni imbuto It's a seed yera ku giti cyitwa Yesu. that sprouts on a tree called Jesus. Ntabwo dushobora kuvuga ubugwaneza We cannot talk about gentleness ku bantu batagira Yesu. for people who do not have Jesus. Ntukirirwe unabuvuga, You should not even mention it. ntukirirwe unareba umuntu utari wajya muri Yesu Kristo, utari wakizwa ngo uvuge ngo ya ni umugwaneza. So if a person is not yet saved, you should not even call that person gentle. Bibiliya itubwira ko The Bible tells us ingeso nziza, that good manners, vertu zose dushobora kugira all tutarakizwa, the good virtues that we may have ni before salvation, ubushwambagara, it is like torn clothes, ntibishobora kubeshaho umuntu. and they cannot sustain a person. Ikibikubwira, And what's the evidence of this? ikibikubwira The evidence is nuko uwo wita umugwaneza that the one you call gentle or meek, atarabihawe n'imbuto y'umwuka, if they not receive this by the seed hari of the umunsi Spirit, uzamubona yasaze, there's a day you're going to see that person as if he is cyangwa crazy. se Or usanga ashinyiriza I'll realize that they are mu pretending mutima yaraboze, when actually they are rotten in kuko their hearts, yemera ko abantu bamukoraho ibyo bashaka, because he accepts people to do whatever they ariko mu want, mutima ntabahari. but they are absent in their hearts. Ntushobora rero kuvuga ubugwaneza hirya ya Yesu, So you cannot talk about Yesu gentleness amashyi. beyond Jesus. So give a hand clap to ni him. ukwishuka. So otherwise it's deceiving yourself. Tukiri aho, As you are still there, mbahe ubuhamya nigeze kubabwira. let me give you a testimony that I once also talked about. Umunsi papa wambyaye yanyangiye kujya gusenga, At the day my father prevented me from going to pray akirukana abarokore mu rugo iwacu, and chased away born again people from our home, akabirukana avuga ngo seze imbesile ngo do. and he told them, you idiots, just go out. Akabirukanira ko abareba akabona batarize, And the reason why he was despising them is because they looked uneducated. uretse no kuvuga iby'ijuru ntabwo bize. So apart from talking about things from heaven, they are not educated. Yavuze nabi, So he spoke something really ill. imyaka y'ubuzima bwanjye sinenzi ko papa ameze atyo. And all my life, I didn't know that my father was that way. Agasozi kose So in the whole neighborhood, abazi data those who know my father, egara umugwaneza, so they knew him as a gentle ariko man. umunsi umwe, But one day, yerekanye ubugwaneza bwe. he showed his gentleness. Ndashima Imana ko yatashye yarakijijwe. So I thank God that he passed away Icyo when he nshaka was saved. kubabwira, But what I want to tell you, ntimukishuke ku bantu batari bajya muri Kristo. don't deceive yourselves about those who are not yet in Christ. Wivuga ngo ni umwana You should not mwiza, say that person is meek, wivuga ngo ye baba we, or say that person is gentle. uzi uko avuga, Do you know how that person speaks nta well? kintu turapfa. I've never had any disagreement or conflict with him. Amezi abayeyo ntacyo dupfa. For all these months, I never had a conflict with Nushaka him. umbwire ko imyaka iba 10. It may be even 10 years. Ubugwaneza budashingiye muri Kristo ni ubushwambagara. Gentleness which is not based on Jesus, it is in vain. Ubugwaneza Gentleness, ni imbuto y'umwuka. it is a seed of the Spirit. Ubugwaneza Bibiliya iriho ivuga So gentleness that the Bible is talking ni about, umuco ubyarwa n'ijambo ry'Imana muri wowe. it is a culture which is brought forth by the Ntushobora word of kugwa God in you. neza, So you cannot be gentle, ntushobora kugira ubwo bugwaneza you cannot have that meekness utiyubaka mu Mana. if you are not edified in God. Ubugwaneza So meekness mu isi here in the world
mukuri ni ukuba timide. Surely is to be shy. Kandi kuba timide cyangwa kwicecekeraho, or being shy or silent. Umuntu timide ntibivuga ko mu mutima atavuga. A shy person, it does not mean that doesn't speak at all. Twe turabizi nk'abakristo, mwe murabizi. We know this. Umuntu ashobora kunanirwa kuvuga. A person may fail to speak, ariko umutima uvuga. But when the person is speaking ashobora kudatukana. The person may not insult, mu mutima yatukanye. But when the insults in one's heart. Ubugwaneza bw'isi. So gentleness, according to the world standards, uceho agasarabo. So you should delete that. Amen. Ubwo tugiye kuvuga. So now the type of gentleness we're going to talk about. Because Jesus said, blessed are the meek. Reka twumva abo yavugaga. Let us hear those who are talking about. Mateyo 11:28-29. So Matthew chapter 11 verse 28 to 30. He explained it. Ati mwebwe mwaje kuri jye. He said, you who came to me, murarushye kandi muraremerewe. You are burdened and worry. Muraremereye. You are overburdened. Muraruhijwe. You are worried. Muratsikamiwe. You are oppressed. Ibyo bibatsikamira. Now those things that are oppressing you, ntibishobora gutuma muba abagwaneza. They cannot make you meek or gentle. Nimubizane. So bring them to me. Ubwoba bw'ubuzima. Fear of life. Ubwoba bw'urugo. Fear of home. Ubwoba bw'akazi. Fear of job. Impungenge z'imibereho y'ejo. Anxiety of the future. Ibyo bintu byose. All those things. Biba mu muntu. They are in a person. Biramutsikamiye. And they oppress a person. Atabarushye n'abaremerewe. And they say those who are overburdened. N'abafite imyenda. And those who have debts. N'abafite inzangano. And those who have hatred. Mwese nimuze. All of you, please come to me. Mubinzanire ibyo. Bring them to me. Njye nimubimpe. So give them to me. Nanjye icyo mbakorera. Now what I'm going to do for you, ndabigisha. I'm going to teach you. Munyegere mbigishe. Come closer to me so that I can kuko teach njye ndi you. umugwaneza. Because I am gentle. Ntimushobora kugira ubugwaneza. You cannot have gentleness mwikoreye ibyo bintu. If you are carrying all those loads. Ntabwo bijya bishoboka. It is impossible. Ntabwo waba ufite ibyo bintu. You may not be having such things. ngo ubugwaneza buze. So that gentleness can come out. So bring them to me. Mubinzanire. Bring them to me. Munyigireho. And learn from me. Kuko jyewe mufite icyo mwankuraho. Because there's something that you can get from me. Ndi umugwaneza. I'm gentle. Ndi umugwaneza. I am gentle. Yesu arivuze. And Jesus is talking about himself. Ati ubundi uwo ndiwe. He said, actually who I am. Ngwaneza. I am gentle. Jye ngwaneza. I am gentle. Ati mu mutima. And he said, in my heart. Ndoroshye. I am tender. Ibyaha. Sins. Ibibazo. Problems. Agahinda. Sorrow. Imibabaro. Sadness. Ituma tutoroha mu mutima. They don't make us tender in our hearts. Ushobora kwicara ukavuga uti yewe navuze nabi. You may sit and say, I spoke something really ill. Ntekereza nabi. Or I have evil thoughts. Ibibazo. Problems. Imitwaro. Loads. Agahinda. Sorrow. Iyo biri mu mutima. When they are in one's heart. Bituma utoroha mu mutima. It doesn't make you tender in your heart. Mbere yo kwibaza uburyo wavuze. So before you ask yourself about what you say. Mbere yo kwibaza uburyo washubije. Or the way you responded back. Yesu arakubwira ati dore uko uzanyigiraho kuba umugwaneza. Jesus is saying, this is how you're going to learn from me how to be gentle. Ibikurushya n'ibikuremereye. What overburdens you and makes you worry. Ibyo witeye n'ibyo utiteye. Whether it came from you or not. Binzanire. Bring them to me. Bimbwire. Speak them to me. Ngwino bimpe. Come and give them to me. Nanjye ndakuguranira. And we are going to exchange. I'm going to teach you. I'm going to teach you koroha. How to be tender. Koroha mu mutima. I'm going to give you a tender heart. Kugenda woroshye. And also so that you can walk that way. Because I'm not pretending. Because I'm gentle. Jesus is gentle. Hallelujah. So Jesus told his disciples. And he told them, you don't have this. You don't have gentleness or meekness. But I want to tell you that a gentle person can live anywhere in the world and will be able to handle situations. And a gentle is going to inherit the earth. So what does it mean to inherit the earth? You'll go to the US. You don't know the culture over there. But if you are gentle,
niba waraje ku birenge bya Yesu, if you are at the feet of Jesus, uzamenya kuba mu banyamerika kugeza igihe bavuga batari ko uzi ko umeze nkatwe. you'll know how to live with your citizens to a point they will say that you are like one of us. So to inherit the earth, wigiye kuri Yesu, as you learn from Jesus, aguha kumenya ibiriho, he enables you to know what is happening, aguha gushobora, and he gives you the ability. Niko kuragwa isi. And that's what it means to inherit the earth. Whether you live with such people, wabana n'abasinzi, or live with a drunkard, wabana n'abasazi, or live with fools, wabana n'abanyabwenge, or those who have wabana intelligence, n'abanyabyaha, or the sinners. Kwigira kuri Yesu, learning from Jesus, bidushoboza kuba hose. It enables us to live anywhere. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza butubwira ngo nimugende mu isi hose. And that is why the good news tells us to go in all the corners of the earth. Reka noneho dusobanura ubugwaneza uburebe. So now let's explain what it means to be gentle. Ubugwaneza. Gentleness. Yesu yigiye kugwa neza ku birenge bya se. Jesus learned to be gentle at the feet of his father. Matayo 21. In Matthew 21. Nuko Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, yirukanamo abaguriragamo bose, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Arababwira ati, byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. So let's read in English. Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. It is written, he said to them, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. Umwe muri abo bari kumwe na Yesu arambura ukuboko akura inkota ye ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru amuca ugutwi. Maze Yesu aramubwira ati, subiza inkota yawe mu rwubati rwayo, kuko abatwara inkota bose bazicwa n'inkota. Imana idufashe. With that, one of Jesus' companions reached for his sword, drew it out and struck the servant of the high priest, cutting off his ear. But your sword, put your sword back in its place. Jesus said to him, for all who draw the sword will die by the sword. 53. Mbese wibwira yuko ntabasha gusaba data akanyohereza abamarayika nonaha basaga ligiyoni 12? Ariko rero bibaye bityo kugira ngo ibyanditswe byasohora bite kandi ariko bikwiriye kuba. Call on my Father, and he will at once put at my disposal more than 12 legions of angels. But how then will the scriptures be fulfilled that say it must happen in this way? Gentleness on your own. You cannot be gentle in your heart if you do not learn from Jesus. Learning does not happen in one day. Remember, learning is a process. So whenever you come to learn things concerning Jesus, learn and come to an understanding. Come to an understanding the same way you understand. So those things that you are learning, they create in you a tender heart. And that's what will give you gentleness in you. Praise Jesus. But we've just read the first scripture. Jesus went to a temple and he drove out those who were those who were exchanging in the church. People were trading in the church. Face your neighbor and tell your neighbor, do you know there are people who trade in the church? There are deals in the church. So Jesus observed all that. He observed the temple of his father that will be called the house of prayer. So I want to tell you, a house of prayer, it means a place of fellowship with the Father. It is a place where God says, I need a relationship with you.
bahahinduye ahantu hakorerwa za feri. But they have made it a place of Yesu arabireba, exchanging. So Jesus observed all araza this yubika ameza, and he overturned the tables. inuma ziraguruka. And even the doves flew. Eske iyo shusho ihwanye n'umugwaneza? So does that picture show someone who's gentle? Ibyo bintu birasa n'umugwaneza? Does this resemble to gentleness? Umugwaneza selon uko dutekereza. So a gentle person according to our standards. Ariko tekereza ko ijambo ry'Imana ritabeshya. But try to imagine that the word of God is Ko Yesu true. yari umugwaneza? Jesus is gentle. Yesu yari umugwaneza. Jesus was gentle. Umugwaneza wubika ameza. So now try to imagine a gentleman who overturns Umugwaneza utera tables umugeri amameza. and who kicks even tables. Umugwaneza wirukana abantu mu rusengero ngo ale dehors A umugende. gentleman who chases people out of the temple. Urumva ijambo rya Yesu n'irya papa wanjye birukana abantu uzi ko atari bimwe. So if you try to compare the word of Jesus and the one of my father that I quoted earlier, Papa are different. yirukanye abantu nta mpamvu, My father chased away people without kuko valid reason, batajyanye n'ibyo just ashaka. because they were not according to his expectations. Yesu yirukanye abantu mu nzu ya se But Jesus chased away people outside his kuko father's badahesha temple icyubahiro papa we. because they were not glorifying his father. Uzi ubwenge waha Yesu amashyi. So if you are wise, you can give a hand clap to Jesus. Ndagira ngo nkubwire I ngo want to tell you that umujinya wa Yesu the wrath of Jesus nawo ni ugukiranuka kw'Imana. is God's righteousness. Uranyumvise? Did you hear me? Wiga ubugwaneza If you are learning about gentleness, gorora. align things. Ubugwaneza Gentleness, bwo mu ijambo ry'Imana according to the word of God, si ugutwikira ibibi, is not to cover up what is wicked. si ugukomera amashyi ikibi, It's not to clap for hands for what is ni wicked, ukureba ikibuka kiti kibi but is to tell what is wrong that it is wrong ukagiha umwanya wacyo. and put it in the right place. Vuga uti amen. Say amen. Amen. Uyu munsi So today, mu nzu y'Imana in the house of God, ubucuruzi bubamo. do we have deals? Tuvugane ukuri, Let us be honest. mwinjijisha. Don't pretend. Mbe nk'aba banditi ngo mwintwara amavuta. Don't like those who say don't take away Ubucuruzi my burimo, anointing. Do we have, inuma zirimo, deals? Do you have doves in the church? ameza batanditseho arahari. Do you have tables on which Uyu they munsi used ntabwo to- ari inuma ziri mu So rusengero, today we don't have doves in ariko the ku church. meza twadandajeho iki? But what are we selling on the tables? Ninde wambera imfura akavuga? So who can, be noble and Nta tell us? kintu muzi, nta bintu bimwe muzi bidandaje uyu munsi mu nzu y'Imana. Don't you know some of the things which are being traded in the house of God? Ubuhanuzi buradandaje nabwo nyine Gifts like the gift of prophecy, kandi uhanura wese ashaka kamiya. and whoever is prophesying wants money back. Vuge tudandaje iki mu nzu So y'Imana? what are we selling in the house of Soyons God? pratique tubivuge. Let us be practical Have and twe speak it kujya muri out. Bibiliya ngo Yesu yaraje arubika, uyu munsi aje mu rusengero rwo mu Rwanda, uyu munsi mu rusengero yakubika iki? So if Jesus comes today in the house of God in Rwanda, what is he going to overturn? Amatitre yayubika ibyubahiro ndoyu ntimungore. Titles, positions. Ariko mbabwire But let me tell you. tuyavuge n'ayo matitre. So let's mention those Uzi titles. ko kuba ndi pasiteri bitangira umwere? The fact that I'm a pastor does not mean that I'm pure. Uzi ko kuba pasiteri bivuga ngo uko mwiga niko ngomba kwiga, So the fact that I'm a pastor, the same uko way you learn, musabwa gukiranuka niko nsabwa the gukiranuka. same way I'm expected to be righteous, the same Satani way I'm ubatera expected to nanjye be righteous. The arantera, devil who attacks you attacks me as well. ariko hari icyo Imana integerejeho kirenze mwebwe. But there's something that God is expecting me for. Nimenye neza ko kugwa kwanjye bigusha bose. My gentleness. Oya kugwa. So when I backslide, it affects everything. Urumva Everyone. umuyobozi asabwa guhagarara neza kubw'uko kugwa kwe bigusha abari bari inyuma ye. So a leader is supposed to position himself ntabwo well mpava, because nimumbwire when the tudandaje leader iki? backslides, it affects others. So what are we selling in the church? Ibi amakipe banza umbwire, nta makipe aba mu nsengero, Don't we have teams or in the church? abantu babiri bagahangana, Two people will be in conflict, ako kanya hakaba hacitsemo abari ku ruhande rwa X n'ababa ku ruhande rwa Y. and then immediately people are divided into two groups. Ibyo Those who nabyo are biri on mu one side rusengero. and the other side. This is also Biriho happening in the church. biracuruzwa. It is being traded. Nta bindi muzi, Don't you know other things? amagambo. Words. Niba hari ahantu abantu bavuga abandi bagasebya bakavuga inkuru ziteye ubwoba mu nzu z'Imana,
If there's a place where people slander, it is also in the house of God. isi yinjiye mu rusengero abasambanyi, The world has entered into the church, abajya mu fornicators, kabyiniro, those who go to nightclubs. harya niko mutwita. Is that how you call them in Rwanda? Ako bene data, Brethren, uyu munsi tugasoma ngo Yesu araza arabyubika. and when we read that today that Jesus came and Ifu overturned that, kuwibaza ngo aje mu buzima bwanjye yakubika you iki? should ask yourself, if Jesus comes in my life, what is he going to overturn? Aje mu buzima bwawe mbwira, tekereza niki yaza kubika? If Jesus comes in my life, what is he going to overturn? Ese wakomeza ukamwita umugwaneza? Will you continue to call him Ese gentle? waba uzi ko ubugwaneza bwe bwumuhatira kuvuga ngo iyi nzu ariyo wowe, ngo ni inzu yo gusengerwamo, ni inzu ya data, Do you know ntabwo that his ikwiriye gentleness kubamo ibintu byose. leads him to say that this is the temple of God, not everything should be in Yesu there. aragufuhira. And Jesus has jealousy towards you. Yesu umugwaneza Jesus, the gentle, araza arubika. and he came and overturned. Ariko uyu munsi mu nzu y'Imana But today in the house of God, ndagira mbabazi, I want to ask you, eske turubika? do we overturn things? Turubika? Do we overturn things? Turabisohora? Do we take things out? Oya. No. Muzi impamvu? Do you know the reason why? Ubutumwa buvuga ku cyaha, The message talking about a sin, ubutumwa buvuga ku ngeso mbi, the message that talks about bad habits, ubutumwa bucyaha imyifatire mibi, the message that rebukes bad behaviors Ntibuvugwa. are not being spoken. twaranizwe. Actually been swallowed. Twanizwe n'ubuhe butumwa? Which message did he swallow us? Izere. Just believe. Izere gusa. Just believe. Ahasigaye urirebera. And then you're going to see. Kandi koko nibyo. And it's true. Ariko ubutumwa bukurura icyo Yesu azaguha kuruta guhinduka gusa nawe, But a message that focuses on what Jesus is going to give you more than becoming like him, butwambuye abakristo. it is making Christians get out Bo of the ubwabo church. bazijyana. And actually they're going to go on their own. Kuko turi ijwi rirangurura rivuga ngo duhinduke nka Kristo, hari abandi bavuga ngo ya. Because we are a loud voice saying, let us be like Christ. When actually Ntushobora others are saying kumara no. imyaka 10 nta n'akamodoka ugira. People may say, you cannot spend 10 years without a car. Se koko uri nyuma ya Yesu? Are you really following Jesus? Uri nyuma ya Yesu koko? Are you really following Ufite Jesus? ubuhe buhamya? Which testimony do you have? Yesu agukoreye ibiki? What has Jesus done for you? Ukazasanga mu buhamya umuntu atanga, And you realize that in one's testimony, ibyo Yesu akoze what Jesus has done ni ukuvana umutindi ku cyavu, is to remove a person from poverty akamwicaranya. and make that person sit with the powerful. Siko ijambo ry'Imana rivuga? Isn't it quoted in the Ariko word se of nibyo God? bibanza mbere yo guhinduka? But is this the priority before inner Mbwira transformation? mugenzi wawe utoya. Tell your neighbor no. Yesu acurika ameza. Jesus overturned the table. Yesu acurika He ameza. overturned the table. Asohora And abavunjayi. he chased out the money exchangers, Forex Bureau. Forex Bureau. Arabasohora. So he chased them out. Uyu munsi mu butumwa bwacu ntidushaka kubasohora. So today in our message, we do not want to chase them Uyu out. munsi mu butumwa bwacu abavuga ubutumwa dutinya kubwira abo bantu ngo either nibahinduke cyangwa se nibasohoke. Today's preachers, we are afraid to tell them to be transformed or to get out. Turatinya. We are afraid. Mpagarariye abigisha. So I'm speaking on behalf of Uyu preachers. munsi abantu baratinye. So today people are scared. Niyo mpamvu And that is why abavunjayi mu nzu babaye benshi. there are so many money exchangers in Kandi the iyo house of wakozeho, God. And when you touch them or ibeshya mention them, ukore kuri umwe. try to mention or touch one of them. Mubwire nk'uko Yohana umubatiza yabwiye Herodi. Or speak to that person the way John the Baptist spoke Ati to uyu mugore Herod. ufite no. And he said, the wife you have, that's not Ikibazo belong kiraba to you. ikibazo. So now you're going to face Ariko a difficult problem. muhaguruke. But arise, Itorero rya Kristo the muhaguruke. church of Christ, arise. Twaratewe. Because we've been attacked. Twararengereye. And you have really gone beyond. Itorero ryabaye akajagari. And now the church has become Kuko chaos. abantu bamenyereye ko baje gushaka amahoro mu nzu y'Imana. Because people want to come and look for peace in the house Baje of God. gushaka amashuri. They came to look for Baje studies gushaka abafiyanse. and to look for fiancés. Mbabwire ibyo abafiyanse. Can I tell you things concerning fiancés? Muranyica. Ariko reka mbivuge. Bear with me, but allow me to say this. Umuntu araza akamutegurira hano muri Omega. So a person may come and prepare. Akaza. A person can come here. Twavuga Silowamu ati ndahari. When we talk about Siloam class and the person Siloam says, here I am. murayizi? Do you know Siloam class? Ni ka gatanga ka mbere kabera muri Omega. That's the first class in Ubwo akaba ari Omega. ku isiri n'umuhungu yasize mu itorero Karuvari.
when actually that lady is in agreement with another young bakamutegura woman in a hano different ngo church. turashyashyana de So we are busy here doing the training. tukamweza So we try to sanctify that person. tukamwinika We even baptize that twaragiza person. tuti harya haza isomo sigaje nirihe M1 And then when you ask that person, what is the next class you're akajyamo. supposed to do? The membership class. And they join the membership Wamwigiza class. ute? How can you put that person ariko aside? ibanga rye ntiyigira Yesu arigira uwo yasize he But the hidden secret, the person is looking ariga for ngo Jesus, but yuzure azahure nande the person is fulfilling all the requirements Noneho in order to nibirangira. join the fiancé. So in the end, kandi abo bagira umwete and such person are serious. murakara ariko ndabivuga So be angry at me, but I'm going to tell you the truth. bagira umwete Such persons are serious. M2 Now, M2, the maturity. ikabirizwe So they go through the maturity class, pastor muriganda akigisha ibya 10 bakakurakarira and then pastor will teach about the tithe, and they'll be angry at you. uriya nawe They'll say, now, what ariko about ntacyo that bitwaye person? akabyiga But the truth, they bear with that, they continue the arigira class. nde So they are studying on behalf of who? The fiancé. In a noneho rero different igihe church. cyagera So when the time comes, karuvari so at Calvary, for example, ikazavuga ngo igihe cyo kwerekana umugeni kirageze they say now it is time to present bene uwo the ajya muri couple. HBF And such mwebwe person is mwakerewe part of HBF Hamsons. uwo ajya muri And HBF that ye person is so regular in the home cell. uzi impamvu Do you know the reason kuko why? papa musoni yagomba kubaha urwandiko rubashingira rutuma tubemera abasaba rekomandasiyo ya HBF Because they know they are required to provide a recommendation from the home cell. bajya ku muyobozi wa HBF So now when they go to see the leader of the home cell, nta mukristo mfite nka Mariya and they'll say, I don't have a Christian like Mary, for example. ngiki gipapuro And here is the recommendation. wakimwe mute How can you withdraw the recommendation reka from that person? mbabwire Omega Church So let me tell you about Omega nubwo Church. twahamagariwe kubaka umutima Even though we're called to edify uzi the ko niba hari heart, ikintu duhishwa ari umutima but if there's something that we do not know well, it's the heart as well. igipapuro cya HBF kikaza And then we would give the recommendation at the home cell level. mu iherezo rya byose And then in the end, niho tumenya neza ko that's when we get to know well that, karuvari for example, Calvary Church ifite umukristo had yaje a member kuroba who had come to fish muri Omega in Omega. ariko se muri Omega uwo mukristo ni umumambure vraiment But is that really person a member of the church? Torero In rya actual Kristo. sense, so Church of Christ? twumvikane Let us agree. twe kubeshyana We should not deceive one another. twe kubeshyana Let's not deceive one another. ubukristo Christianity ntabwo ari ibintu bitekinika is not just to cook things. nta nubwo kujya kubana n'uriya muhungu igipapuro cya HBF aricyo kizatuma mubana neza Or getting a recommendation from the home cell will not make your umunsi ubugwa home neza better. bwabuze So the day there will be no gentleness, ntabwo igipapuro cya HBF kizaruca it is not the recommendation letter that is going to solve the issue. twumvikane So let us agree on this. twibeshyana Let's not deceive one another. twibeshyana Let's not deceive one another. twibeshyana Let's not deceive one another. ntushobora kugira umuntu icyo adashaka kuba cyo You cannot force a person to be something that they don't want to be. kuko natwe nubwo tubikora muri Omega Because even though we do it in our church here, tubigirira kugira ngo twihe igihe cyo kuobuseriva ngo turebe ko abantu bahinduka we are taking time to see whether people can change. ariko ntabwo turi umwuka wera uhindura umutima w'umuntu But we are not the Holy Spirit that changes one's heart. turabizi neza ko We know very well that umuntu ashobora kuvuga ati ubu ngiye gukora umurimo w'Imana ndangije M1 M2 M3 a person may say that I want to serve in the ministry because I'm through with the classes, adashyitse when actually that person is not ready or anyura equipped. mu mashuri ayo maklase yose ayanyuramo ariko adashyitse When they may go through all those classes when they are not equipped. ariko Their icyo heart. dusaba Imana But what we request from icyo God twatumwe n'Imana and what we are sent to do by ni God ukuvuga iri jambo mvuga is to speak the word that I'm speaking. uzemera araza guhindurwa naryo And the one who accepts it is going to be transformed by the same word. nta kipimo mfite cya guhindura I don't have a measure that can transform me. nanjye nta cyampindura ntemereye umwuka wera kumpindura And even myself, there's nothing that cannot change me unless I allow the Holy Spirit to do so. yesu yirukana abantu mu nzu So Jesus chased away people out of imana the temple. nidufashe So may God help us uyu munsi today tubashe kwirukana ibidatunganye mu nzu so y'Imana that we chase away ndagira ngo unclean mbabwire ngo things in the house of God. kwirukana
when I talk about chasing out, si ukwirukana abantu it's not chasing out people, ariko ni per se, ugutandukanya umuntu n'ibyo akora bibi but it is distinguish a person and from the evil that they are doing, bigasobanuka ngo uri umuntu turagukunda ariko ibi bintu ukora si byiza so that it is clear. We may say we love you as a person, but what you are doing is not good. ubu kristo So Christianity, harageze ngo busubire kuba bwo time has come that we go back bishaka to the ko right foundation. abakurikiye yesu bamenye ko badakwiriye kwishuka Those who have decided to follow Jesus should not deceive themselves. yesu arangije And then in the end, petero yari Jesus, inyuma ye he was followed by Peter. ararebye ukuntu bagira shebuja Now he looked at how they were mishandling his master, ati ibi birakabije and he said, "This is too much." fata inkota mu And then he rwubati drew out the sword kata ugutwi and he cut off the ear, utagira ngo nitware ingabo and to show that they are also an army. utatwibeshyaho And he was like, "Do not deceive yourself." arijya concerning ridatabuja us." Because he said, "Myself and my ngo master." yakase ugutwi k'uwitwa marikusi So he cut the ear of someone called Marcus. ntiwumva yesu ko amaze kwirukana abantu mu rusengero Now Jesus had chased away people from the temple. hindura wumve yesu wa kabiri Now look at this other version. yesu abwiye petero ati pete Now Jesus told Peter, iyo ndebye hirya utema amatwi he said, "When I look behind, you just cut people's eyes." petero And he said, "Peter, subizaho ugutwi put back the ear. subizaho ugutwi Put back the ear." ariko ubwo urumva hari bwa buhanga bwa yesu butuma ugutwi gusubiraho Because the power of Jesus was there to fix arangije the ear. aramubwira ati kuko And he told him, intambara naje kurwana "Now the fight that I'm si in, iyo ngiyo this is not the battle that I'm in." haleluya intambara yacu abana He b'imana said, "The battle of us, the children of God, si iyo guhangana is not to face si yo people. gutukana, It's not to insult si yo people. guhimba It's not to si yo kwangana, slander or even to hate si others. y'imijinya It's not about anger. si y'inzika It is not about resentment. ntabwo ariyo ntambara twaje kurwana mu rusengero That's not our battle in the church. ibyo nabyo ni ibindi biba bigomba kuva mu rusengero Those are other things that are Yes, supposed to be aramubwira ati, chased out of the "Petero." church. And Jesus said, "Peter, icyo kintu ugitewe n'ikintu kibi cyane there is something evil that led you to do that. umwuka ugusukumye guca uko gutwi The spirit that triggered you to cut off that ear, niwe uri mu bintu nje kuvanaho it is among the things that I want to si chase uko out. nguko bakemura ibibazo This is not how they mbwira solve mugenzi issues. wawe uti si uko bakemura Tell your ibibazo neighbor, that's not how you solve si issues. uko bakemura That's not how issues si are uko ibibazo solved. bikemurwa That's not how issues are solved. yesu ashimwe Praise Jesus. tubonye yesu ahantu habiri So we are seeing Jesus in ndagira ngo two mbasobanurire rero bwa circumstances. bugwaneza bwa yesu So now I want to explain to you that the namwe gentleness of murakubonye Jesus, are you able to see it? yakoraga ibyo yesu ise yavuze He did the will of his Father. kugwa neza So gentleness si ukwicecekera is not just to be silent. kugwa neza Gentleness si ukwihisha urusaku is not to be shy and hide yourself. kugwa neza Gentleness si ugutanga ibyo bagusabye is not to give whatever is Kugwa asked from neza. you. Gentleness, ni ugukora ibyo ubushake bw'imana but is doing the will of God. oya mumpere yesu amashyi Give a kuko hand nanjye clap to mba Jesus. numiwe Because I'm also surprised reading. kugwa neza So gentleness ni ugukora ibyo mu ijuru bagusaba ibyo yesu yagakoze ari aho ngaho is doing the will of heaven. What Jesus would have done when he was there physically. yesu si uko yakemura imanza That's not how Jesus would solve an issue. yesu ntiyaca ugutwi Jesus cannot cut someone's ear, ariko ibyaha but sins, yaba yabyirukanye kare he would have chased them kugwa away. neza So gentleness ni ugusaba ubwenge bw'imana ngo nko muri ibi nkora iki is to ask God's wisdom in a particular situation. ndabinginga mu izina rya I yesu plead with you in the name of nimureke Jesus. twige gushaka ubwenge bwa yesu Let us learn to look for Jesus' wisdom. ubwo nibwo bugwa neza And that's what it means to be gentle. ubwo niko kugwa neza That's what gentleness means. ni ukuvuga ibyo yesu yakavuze ari aho ngaho Is to speak the same things Jesus would have ni spoken. ugukora icyo yesu yagakoze yibereye aho Is to do the same thing Jesus would have done. nuhamagara ubujyanama bw'ijuru So when you call upon heaven no counsel, hagati ya wa mugore n'umugabo bananiwe kubana bariho batandukana even a wife and husband who are in disagreement, who are about to ndakubwira divorce, ukuri hazabaho imana ikubwira wa mugore wa mugabo we icyo ukwiriye gukora I'm telling you, God will come and tell the wife and the husband what each ntabwo one ari of them ya is supposed to sitarateji do. ya wa mudogiteri wabwiye umugabo ngo butamiye amazi It's not just Bujunditse. using the strategies of here in the world. Of sitarateji just like being zo silent. kujundika amazi The strategy of being silent, ntizikora it doesn't work. zakora akanya gato It may work temporarily, ariko ashobora kuyaguciraho
But otherwise, that person is. ako kantu duherutse kukohereza abadamu. There's something that we shared with other icyo women. nshaka kubabwira, So what I want to tell you, mu bibazo, among problems, mu bibatsikamiye, the things that are oppressing you, mwikwihangira gukiranuka. don't fake Saba Imana ubwenge. righteousness, but ask for wisdom Saba from Imana God. ubwenge. Ask wisdom from Ti God. nubwo biruhije, And you may say, even though it is nubwo challenging, biremereye, even though it is really hard, mu bintu nk'ibi wakora uti? what can you do in such situation? Ubugwaneza So gentleness ni ukuganduka. is to submit. Haleluya. Kugwa neza ni ukugandukira Imana. Gentleness is submitting to God. Ubugwaneza tuvuga ubutumwa. It's gentleness as we speak the good news. Turi ku ijambo ubugwaneza. Now we are still talking about the word gentleness. Kuko byanditswe ngo Because it is written, ushaka ubugingo, gukunda ubugingo whoever loves life no kubona iminsi myiza and see good days abuze ururimi rwe rutavuga ikibi, must keep their tongues from evil n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya, and their lips from deceitful speech. kandi azibukira ibibi akora ibyiza, ashaka amahoro ayakurikire kugira ngo ayashyikire. Kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi. Amaso y'Uwiteka ari kuri bande? Abakiranutsi n'abakora iby'Imana ishaka, n'amatwi ye ari ku byo basaba. Ariko igitsure cyande kiri kuri bande? Mbese ninde uzabagirira nabi nimugira ishyaka ry'ibyiza? Icyakora nubwo mwababazwa babahora gukiranuka, mwaba muhiriwe. Ntimugatinye ibyo babatinyisha, kandi ntimugahagarike imitima. Ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu, ko ari we mwami, kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro mufite. Ariko mubikore mufite ubugwaneza, mwubaha, kandi mufite imitima itabacira urubanza, kugira ngo nubwo babasebya batuka ingeso zanyu nziza zo muri Kristo bamware. Ibyiza nuko mwababazwa babahora gukora ibyiza niba ari iby'Imana ishaka, kuruta ko mwababazwa babahora gukora nabi. Who is going to harm you if you are eager to do good? But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats. Do not be frightened. But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. For it is better if it is God's will to suffer for doing good than doing evil. Ubugwaneza igihe turiho duhamya Kristo. Gentleness as we testify Christ. Ariko abanje kutubwira iki kintu. But first he told us that muri mwebwe, he said, among you, ushaka iby'ubugingo, the one who looks for eternal life agashaka amahoro, and who are looking for peace, eternal peace, narinde ururimi rwe, they should guard their tongue. Yitonde ururimi rutagukoresha ibyaha. And so that they do not sin just because of their words. Kubera iki? Why? Imana, God, amaso yaba ku bantu bakora ibyishima, God is always focusing on those who do what is good. n'amatwi yayo ari ku bakiranutsi, ateze amatwi abakiranutsi. And his ears are attentive to the righteous. Ariko igitsure But his face, cy'Uwiteka, but the face of the Lord, igitsure the face of the Lord cy'Uwiteka kiri ku nkozi, is against those who do duhagararaho mbabazi. evil. So let's take a break a little bit. Iyo waje mu nzu y'Imana wigira iby'ubugingo bwawe, When you come to the house of God to learn about your life, ndakwinginga jya utwara ijambo ry'Imana uko riri. you should take the word of God as it is. Ibintu biri claire ngo amaso y'Uwiteka aba ku bakiranutsi, ni abakora ibyo Imana ishima. It is clear that his ears are attentive to the prayer. Amatwi y'Imana ahora ateze abo bantu bafite ubushake bwo gukora ibyo ikunda. Ihora ivuga iti niyo wanyura mu itanura, niyo wanyura ndaza kugufasha tu. God is always attentive to those who are righteous. Even though they may go through fire, God is always ready to help them. But his face. Ubwo ni bwa butumwa. So now this is the message tutavuga, that we do not mention. Nishyizemo. And also including myself. Nsubiyemo. So I repeat this. Ibi bintu ntimukabirenge. You should not overlook this. Hari igitsure kiba ku nkozi z'ibibi. There is a punishment of God on those who do evil. Ibyo rero ntugomba gutegereza ngo bazongere babyigishe. Guhera uyu munsi uvuga uti
mana yanjye So you should not wait for this to be spoken again, but you nkora should fear. ibibi ndikururira igitsure cyawe. You say, as I do something wrong, I'm bringing God's wrath Ni upon me. ukuvuga rero ngo gutunganira imana So being gracious towards God kwawe for you, si inyungu za HBF, it is not in the interest of your home self. nta nubwo ari inyungu za papa na mama wawe. It is not even in the interest of your cyokora parents. bashobora kubyungukiramo kuko uzaba umwana mwiza. Of course, they may benefit from the fact that you'll nta be a good nubwo person. bifite ukuntu biza guteza imbere itorero. And in a way, it is not going to make the church make kwirinda progress. gukora ibibi But to prevent yourself from doing evil, biratuma faveri y'imana ikuzaho, it will bring the favor of God upon your life. biratuma kugira neza kw'imana It will kukuyoboka. bring the goodness of God upon your life. niko ijambo ry'imana And that's rivuze. what the word of God is talking about. ribike, So keep it. rigumane, Keep it rizakurinde. so that it may protect you. igitsure kikubaho iyo uri inkozi z'ibibi, Because there is God's wrath upon you if you do evil. kugeza wihannye. Until you repent. icyo nicyo kintu gica intege imana. That's the only thing Muyembere that amashyi. can hari ikintu give a hand cyitwa clap to God. That's what can appease God. kwicara ukavuga uti jehokone, To sit and say, I really acknowledge. ndabyemera, I acknowledge this. ntawe umpushije, Without being forced by ntawe someone umuntu else. ubimpase, Without someone else putting pressure on me. ndabizi nakoze And nabi, you say, I'm convinced that I ndabizi did wrong. nakoze nabi. And say, I know that I did wrong. icyo nicyo kintu gihagarika cya gitsure. And that's what appeases that wrath that from God. No, reka mbabwire ubu butumwa nibugaruka aha hantu. Let me tell you, we need that message back here. Pasika ntabwo imana twayishyize mu mufuka It is as if we have put God in a pocket of. turayitegeka We are commanding ngo God, nkurikira rero. and we say, God, follow me. ni niba If I steal, ubiha umugisha, just bless niba mfata me. When I'm caught, ngahimba I'll make up a story. ubyeze. So cleanse this. muraseka niko So bimeze. you are laughing, but that's how it is. imana twayigize umuntu wo gukomera amashyi ubushake bwacu. So we have made God just to accept bene our will. data, imana nabonye binaniri ntabwo ari iyo. God is not that way. imana izi kureba igitsure niba mwe mutacyumva ngenzi kukimenya. If you are not able to know the wrath of God, but I personally know it. igitsure cy'imana kikakubaho utakoze neza. So the wrath of God can be upon you if you do not do well. kuko ngo niba tuzi guhana abana bacu bakoze nabi, kuki twibwira ko imana itababara? So if we know how to rebuke our children when they have done something wrong, why don't we think that God will not grieve if we do wrong? Yesu ashimwe. Praise Jesus. umwigisha wacu ubushize yatwigishije neza. So the one who taught us previously taught noneho us so ngo well. tukarenga ubwo buzima ufite, Now we will go beyond that life that you nkaba have. ndi inkozi y'ibibi nkabirengaho, So I'll be an evil doer and I overlook that. ariko nkemera ngo imana ngo ugiye kumpa umugisha ra. But I would accept that God is going to bless me. ntibishoboka hagati y'ubukozi bw'ibibi It is impossible because between evil doing n'umugisha imana igiye kuguha and the blessing that God is going to give you, hanyuramo ikintu kimwe, there is something that comes in, umusaraba. the cross. umusaraba ni iki? And what does the cross mean? imbabazi. saba Mercy. imbabazi, Ask for forgiveness. saba imbabazi, Ask for forgiveness. saba imbabazi, Ask for mercy urebe ngo ibibi birigirayo. and see how evil is going to petero rero disappear. arabivuze ati ukunda ubugingo And also Peter said it well. He said the one who Ushaka loves, amahoro. who wants life, who wants peace, nazibukira ibibi, they should get rid of evil. narinda ururimi rwe, And they should guard their tongue. hatamenye neza rero ko imana iza kuza ikamutega amatwi. And so that God may be attentive to that nadakora person. atyo So if a person doesn't do amenye ngo that hari way, igitsure kimuriho. they will know that there is God's wrath uyu munsi iyo upon tuvuga ubwo their life. butumwa, So today when we talk about this igitsure message, kiba ko ari twe tugifite. it appears as if we are the No. ones who have that wrath. But that's not igitsure the case. cy'imana kiba ku nkozi z'ibibi, But the wrath of God is upon evildoers. kugeza igihe bemera gusaba imbabazi, To a point they accept to kugeza ask for igihe forgiveness. nemera gusaba To a imbabazi. point they ask for forgiveness. kuzisaba nde? To ask them from who? imana data. From God the niyo Father. tuba twahemukiye. Because we had Hirya he's the one who y'ibyo, had offended. So ibyo beyond that, ushaka gukora what you want to do, urabikora ku bwawe, you are doing it on your own. uraza kubikora ku bwawe, You are going to do it on your own, kandi irakwihorera ubikore, and God will let you do it kugeza igihe ubona to yuko a point you are going to realize that urakurura imana mu byo ushaka, you are dragging God in what you want. ntutuma imana ikubwira ibyo ishaka. You don't allow God to tell you His will. buri wese abe yiteguye guhamya.
So everyone should be ready to testify. mwari muzi ko ijuru ritegereje yuko Do you know that the heaven is expecting that utanga ubuhamya bw'ukuntu urwo rugo rubayemo, you testify how you are in that home, for example? utanga ubuhamya bw'ukuntu wakuze uri imfubyi, That you testify how you grew up being an orphan. ubasha guhagarara ukavuga ushingiye ku ijambo ry'Imana ukuntu wavuye ku kazi ukaba wicaye uri umushomeri imyaka n'imyaka. That you may stand and give a testimony how you decided to quit ngo your buri job wese and akwiriye jobless kuba for ari years. ready kuvuga ibyiringiro afite kuri iki. So everyone should be ready to testify his hope on this gira and that and ubuhamya that. kuri buri kintu unyuramo, You should have a testimony about gira everything that you go ubuhamya through. kuri buri kintu unyuramo. You should have a testimony about everything that you go through. cyokora nukinyuramo tekinika nta buhamya uzagira, But if you go through it just cooking things, you not ariko have nunyuranamo testimony. na Kristo But if you go through that together with Christ, ufite story yo kuvuga. you have a story to tell. Haleluya. ariko ngo nubutanga But when you give your testimony, wikwicisha abantu ukuntu uri igitangaza, do not try to, boast to show people how you are special. bivuge ushaka kugarura abantu kuri Kristo, Do it with the intention to bring people to Christ. upointinga Kristo mu byakozwe. You should point Christ in what has been done. wivuga ngo nari umukene You should not say just I was poor ni mu ndebe ndakize, and look at how I am rich today. vuga principe z'Imana zo kuva mu bukene ujya mu But talk bukire. about the principles of God to move one from icyo poverty. abantu bakeneye to being kumenya poor. si uko wakize, So what people need to know is not the fact that you are rich ahubwo ni today, principe wagendeyeho z'ijambo ry'Imana zakurinze. but are the principles of God that you followed and protected you. kuba umaze imyaka 6 uri umushomeri kandi ukarya, The fact that you've been jobless for 6 years and you're still eating hagati aho every day. amagambo y'Imana warinzwe n'iki, So what protected you in wafashijwe between? n'iki, What helped you in between? vuga ibyiringiro byawe aho hantu, Testify your hope in that bivugana way. ubugwaneza kandi wubaha bubwira kugira ngo nabo bazagendere muri bene izo nzira. And you should do this with respect and gentleness to those you are talking to so that they may follow ubugwaneza the ni same way. ukuvuga ibyo Kristo yakavuze. So gentleness is to speak what Jesus would have spoken. itonde rero So be careful therefore urebe neza niba aho uri hose uhafitiye ubuhamya, and see whether wherever you are you have a testimony. aho ugeze uyu munsi ufite ubuhamya, Where you are reaching today, do you have a uko ubaho uyu testimony? munsi ufite Or the ubuhamya, way you are living today, do you have a testimony? ibyo ugezeho uyu munsi ufite ubuhamya. What you're able to achieve today, do you have a ndagira ngo mbwire testimony? Petero yaravuze ngo tugire ubuhamya bw'ibyo tugezemo byose. Because Peter said you should have a testimony in everything we are in today. imfubyi zitegereje kumva ukuntu ubasha ubupfubyi, Orphans are expecting to hear how you're able to manage as an orphan. ukuntu washoboye urwo rugo ruteye ubwoba. abantu bakeneye kumenya uko warubashije. How you manage to handle your home. People want to know that, want to Ubigenje hear the ute? testimony. So how are you doing? kujya kuba mu gihugu kitari icyawe ubigenje ute? Or how, if you are in a foreign country, how do you handle that? ubashe gutanga ubuhamya, kuvuga impamvu z'ibyiringiro byawe ufite ubugwaneza. ni ukuvuga uvuga ibyo Kristo yakoze, uvuga iby'Imana yakoze, kandi wubaha abo ubwira Yesu So you ashimwe. should give a testimony with gentleness, showing what Jesus and God did, and with respect. Abagalatiya, So let us now read in Galatians. ubugwaneza So gentleness, duhugura abanyabyaha. as we exalt the sinners. Bibiliya ishaka ko uhugura mwene so utagenda neza. So the Bible desires that you exalt your brethren who is not moving in the bene right path. data, umuntu niyadukwaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza. ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by Spirit should restore that kuba person mugenzi gently. wawe mugendana yaguye mu cyaha ntabwo bikugira umwere. So if your brethren are backslide, it does not make you clean. nta nubwo biguha uburenganzira bwo kuririmba ibyaha bye. And it does not even give you a right to nta continue nubwo biguha announcing the sin uburenganzira bwo of your gukora friend. amajese yo kugaragaza faiblesse z'uwo muntu. Or even to expose the weaknesses of that person. kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo Because the word of God is saying, uwaguye mu cyaha, the one who did backslide, icya mbere nibigutere kwirinda wowe. first of all, it requires you to protect nawe yourself. uri umuntu, To be diligent because you are a nawe uri human being. umuntu, You are a human being. ibyamugezeho So byakugeraho. what happened to him, it can happen to you kuko as uri well. umuntu, Now, because you are also a human being, banza utekereze neza ko think carefully that uriya muntu ukwiriye kumugarura mu murongo mu bugwaneza. you should align that person gently.
pawulo yabwiye timoteyo So Paul told Timothy, ngo dore uko ukwiriye guhugura mu bugwaneza. this is how you're supposed to exalt others gently. Nubona abapapa bakuruta When you see elders, ujye ubabona nka papa wawe. you should see them as your own father. Nujya kubahugura nubwo uri agapasiteri jene, And if you want to rebuke or exalt them, as though you're a ubabwire young nka pastor, papa wawe uko you wamubwira. should speak to them as if the same way you would have spoken to Abamama your father. bakuruta Now, all the women, nubabwira babwire nk'uko wabwira mama when wawe. you speak to them as if you're talking to your mother. Abasore n'inkumi mungana So the youth, your age mates, babwire nka bene so iwanyu. speak to them as your relatives, your Iyo brothers and sisters. duhugurana, So when we exalt one another, ubugwaneza gentleness or meekness, buravuga ngo itonde, it says be diligent. mubwire nk'uko Yesu yamubwira. Speak to that person the same way Jesus Ese would have Yesu spoken. yamubwira ati? How would Jesus speak to that person? Abana bacu mu rugo, Our children at home, umwana w'imyaka 5, a 5-year-old child, iyo umubwira amakosa ye, when you are telling him his mistake, for uzi ko example, atari kuzamubwira nagira imyaka 10. it is not the same approach you are going to use if he's 10 years old. Kuki? Why? Kirya gihe yari afite 5. At that time, he was Uyu 5 years munsi old. afite 10. So today he's 10 years old. Kandi ufite 10 ntabwo ari kuzamubwira afite 17. And the one who is 10 years old, they are not going to speak the same way when he will be Ijambo 17 years ry'Imana old. riratwereka abantu bahugura ukurikije ukuri bamenye. So the word of God requires us to exalt others according to the truth they Niyo mpamvu know. umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ati, And that is why the author of Hebrews said, mwari mukwiriye kuba muri abigisha. he said, now you ought to be teachers today, Ati ariko muzi ko uyu munsi but now the problem is that today musubira ku bya mbere by'ibanze byo kwizera. you are being taught basic teachings concerning Ni nk'aho faith. bakababwira iby'imibatizo, It is as if they are supposed to teach you about ibyo baptism, kwizera. about faith. Ndagira ngo mbabwire, So I want to tell you, iyo uhugura mwene so, when you exalt your brother, muhugure mu buryo agarukira Imana. do it in a way to bring them back to Muhugure mu God. buryo aza kugarukira In a Imana. way they'll come back to God. Yesu yabwiraga abafarisayo And Jesus will tell the Pharisees, ngo mwandyarya mwe, he said, you hypocrites, ngo mumeze nk'ibituro bisize you ingwa. are like whitewashed tombs. Ubwo se ubugwaneza wakwibaza ngo buri So you may ask yourself, what is gentleness in ariko that nuko bari statement? bakuze, So, but it's because they were older bari bazi ukuri, and they knew the truth. bari bazi ukuri, They knew the truth, birengagizaga ukuri. but they were pretending. Ariko umuntu ugikizwa, But the person has just been saved. wimucyaha, You should not rebuke such a mugaruze person, neza, but bring them with gentleness. mubwire bireshya n'ibyo abasha kumva, Speak to them to the level they are able to kuko understand, ntaramenya byinshi. because they don't know much. Wimubwira ngo ushobora kuba wakoze ibyo bintu ute. You should not say, how come you did this? Ndagira ngo nkubwire, But I want to tell you, iyibuke nawe ugikizwa, remember also yourself when you got iyibuke nawe saved, uko wari umeze. how you were. Ni ubuntu bw'Imana It bwakurinze. is by the grace of God Ariko that you are able kugenda to stay. ukura, But as you continue to grow, ntuzategereze ko Yesu ahora akubwira nka kera you should ugikizwa. not expect Jesus to continue to speak to you the same Yesu way he spoke azakubwira to you nk'umuntu when you were saved. usobanukiwe. Now he speaks to you as someone Ati who has a clear wakabaye uri understanding. umwigisha. And you say you ought to be a teacher Yabwiye today. Nikodemu. And this is what he told Nikodemu, Nicodemus. uri umwigisha w'amategeko ukaba utazi ibi bintu. And say you are a teacher of the law and you are not aware of Yesu such things. ntiyaryaga amagambo. Because Jesus was really Iyo ukuze, honest. So when you are grown up, iyo ubwira ukuze, when you are talking to a grown up, mubwire nk'umuntu usobanukiwe. speak to that person as a person who has a clear Umwana understanding. mugakiza, So someone is child in mubwire salvation. nk'umwana. Speak to that person as a Kandi child. niba yarakererewe gukura, And if there was slowness in mubwire their uti ibi growth, bintu wari ukwiriye kuba uri umwigisha wabyo. now you should tell that person you are supposed to be a teacher None of uyu such munsi things. uracyigishwa ibya mbere. But now you are still being taught basic Yesu nuko teachings. yatwaraga abantu. And this is how Jesus handled people. Ubugwaneza So gentleness ni ukuvuga ukuri mu rukundo. is speaking the truth in love. Haleluya. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Ugahugura mu rukundo. You exalt in love. Gusanga umuntu mwene so uramutekerezaho ikosa, Approaching your brethren, if you are suspecting that they did something wrong, kuririmba ntacyo bimaze. speaking this out it is in vain. Kuririmba ntacyo bimaze. Saying this around is Kugaruza not, umuntu ubugwaneza. but bringing a person with Bibiliya gentleness. iravuga mu cyongereza ngo restore. In English it says to restore. Uzi ko ni ukumusana. It's restoring Umuntu actually. wakoze icyaha burya ni nk'aho aba yasadutse. Someone who has done a sin, it is as if Ikintu cyasadutse ugitwara mu buryo gentle. something which is broken, you handle it Ukagitwara mu gently. buryo doucement. You have to handle it gently. Kubera ko uwo
muntu washwanyutse Because that person who is broken, mutware neza. handle him gently. icya mbere ashobora kuba atazi ko yashwanyutse. First of all, the person may not be aware that he is broken. nawe mukristo ukora umurimo wo kumusana, And you Christian who is doing that work of bikore restoring mu that buryo person, udashwanyuza ibindi bine byari bisigaye. do it in a way that you don't even break what was remaining. So gentleness. bakundwa rero, So beloved, uko niko Yesu yavugaga ubugwaneza. this is how Jesus spoke about with regard to hari byinshi gentleness. bivuga ubugwaneza. There are so many things that talks about gentleness. abagore iyo twubaha abagabo bacu burya tuba twigana ubugwaneza ngo twabonanye kuri Sara. Wives, when we submit to our husbands, we are learning about gentleness that we learn from Sarah. iyo mugandukira ubuyobozi bw'itorero, So if you submit to the leadership of the church, burya muba mubikorera Imana. you are doing it for God. ni ukugwa neza, That's gentleness. kubera ko Because mufite n'uburenganzira bwo you kubyanga. also have a right to refuse to do so. umugore afite uburenganzira bwo kwangira umugabo. A wife may refuse to submit to the husband. ya ariko ubugwaneza But gentleness ni uguhitamo kumvira Imana. is to decide to obey God. ni uguhitamo kumvira Is Imana. deciding to obey God. ni uguhitamo kugendana Is n'Imana, deciding to walk with God. kandi wari ushoboye no kubyanga. And when you could even have refused to do Yesu so. yagiye ku musaraba. So Jesus went on the cross. muhaguruke You can stand up. mbivuge ndangiza. Yesu ajya I'm ku going to say this as musaraba, I wind up. When Jesus went on the cross, yari afite uburenganzira bwo he kubyanga, had a right to refuse, ariko ntiyabyanze. but he did not refuse. yahisemo kujyayo, But he decided to go there. guhitamo kumvira se. So he decided to obey his father. ahantu hose uba, So wherever you are, igihugu cyose uzajyamo, whichever country that you go to, uzahasanga amabwiriza. you'll find instructions. nushaka umugabo, So if you look for a husband, uzahasanga you'll amabwiriza. find instructions. nujya mu kazi gashya, If you find a new job, uzahasanga there amabwiriza. will be instructions. ahantu hose uzahasanga So amabwiriza. wherever you go, you find instructions. impamvu rero ushobora kuragwa isi So the reason why you can inherit the ni earth uko ugira umutima wari muri Kristo, is to have the heart like the one which was in ukavuga ngo Christ, nta cyananira. and you say, I'm able to do hamwe na everything. Yesu Together with Jesus, abanyamahanga tuzabana. I'll be able to live with hamwe foreigners. na Yesu akazi gashya nzagakora. Together with Jesus, I'll be able to handle the hamwe new na job. Yesu uru rusengero nzarubamo. Together with Jesus, I'll be able to be in hamwe this na church. Yesu iki gihugu nzagituramo. Together with Jesus, I'll be able to live in this nation. abagwaneza bazaragwa isi. So the meek will inherit the earth. zamura amaboko niba wumva ushaka ubugwaneza selon Jésus. So raise your hands if you want gentleness according to Jesus. ndabuzi yuko utabufite, I know that you do not have it. ndabizi yuko ubwo bugwaneza wowe nanjye I tutabugira. know that you and we do not have that gentleness. tubugira mu bihe bimwe, We have it in some mu zindi sometimes, situation ntabwo dufite. but in other situations we don't have it. ibanga ryo kugwa neza ni ukumvira Imana. So the secret of being gentle is to obey God. ibanga ryo kugwa neza ni ukumenya icyo Imana ishaka, The secret of gentleness is to know God's will, ni ukumvira icyo Imana ishaka. is to obey the will of God. tugiye gusenga Imana, We are going to pray to God Imana idushoboze that God may help us kuba abagwaneza, to be gentle, kuba to abagwaneza be gentle aho turi hose, wherever we are, tubashe kuhaba. so that we may be able to live in that twe place. kuvuga ngo ndagiye, Instead of saying I'm going ngo simbasha kumvikana na kanaka, just because I'm not in good terms with so and mvuye so, mu rugo or I decide to depart from home kumvikana n'umugore birananiye, just because I failed to live in good terms mvuye with mu my wife, rugo or I'm quitting my home ababyeyi barananiye ntitwumvikana, just because I failed to live with my parents. mvuye mu kazi I quit my job bosi ntabwo yumvikana. just because I'm in conflict with my boss. abagwaneza bazaragwa isi, So the meek will inherit the earth. abagwaneza bazaba hose. The meek will be able to live everywhere. mwami Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo tuzamuye ibiganza imbere yawe. ijambo ryawe riduhuguriye kumenya ubugwaneza bwo muri Bibiliya icyo buvuga. mwami kosora ibyo twari twaribwiye, kosora ukuntu twajyaga twigira abagwaneza tutanabifite, tugatekereza ko ubugwaneza ari ukubika ibintu tukicecekera. ubugwaneza ni uguceceka ngo ntituzongere kuvuga. ubugwaneza ni za strategy twiha. ubugwaneza ni ukwigira abana beza tutabigizwe nawe. mwami twanareba abantu tukabakora etikete yo kuvuga ngo ni abana beza, nyamara tutazi imitima yabo kuyireba. ndagushima ko tubwiye kugwa neza ko ari ukukumvira. kugwa neza ni imbuto isoromwa ku giti cyitwa Yesu. kugwa neza ni imbuto isoromwa kuri wowe. dushoboze Mana kugaruka kuri wowe.
ijambo ryawe ryaratubwiye ngo nimuguma muri iryo jambo ryanjye rikaguma muri mwe munansaba n'ibyo mushaka muzabibona mwami, kandi ngo tuzere imbuto ndetse imbuto zigumaho. Ndagusaba ngo uyu munsi udufashe kugaruka kuri wowe, reka tukwemerere kukumvira. Sinzi aho twagukwebye, sinzi uri hano icyo waba waramubwiye kikaba cyamunaniye, nyamara mwami kubwe ntiyagishobora, ariko hamwe nawe aragishoboye. Hamwe nawe turabasha, hamwe nawe nous ferons des exploits mwami, hamwe nawe tuzakora des exploits. Reka buri muntu wese mwami ku ngingo runaka yiyemeze kukugarukaho, yiyemeze kukwigira ku birenge. Buri muntu afata icyemezo cyo kuvuga ngo ngarutse ku birenge byawe Yesu, kuri ikintu runaka nari naraguhunze, kuri iki sinashakaga no kukinjiramo, nta nubwo nashakaga kucyemera, niyoboraga najyaga iyo nshaka, sinashaka gumbwira ibinyuranye n'ibyo nshaka, ariko ngarutse ku birenge byawe, nkuzaniye imitwaro, unguranire umubugwaneza, umpe koroha mu mutima mu izina rya Yesu. Mwami Imana ishobora byose, uyu munsi turi imbere yawe, turagusaba koroha mu mitima, turagusaba guca bugufi mwami. Erega iyo tutoroshye mu mitima turameneka, tutoroshye tumera nk'icyuma bagomba gucamo kabiri, tutari soft tuzashwanyuka. Kutoroha bishobora gutuma dushwanyuka ndetse tugashwanyuka nabi, ariko iyo twimenyereje kumvira ijambo ryawe, iyo twimenyereje mwami kumvira ibyawe, turoroha. Kurwana biragabanuka mwami, tugenda tworoha ndetse tukoroha kurushaho kugeza igihe twamenyerejwe kukumvira. Mana shoboza buri muntu wese uguhamagara, abaguhamagara mu ngo zabo ngo ngwino ubumvikanishe, abaguhamagara mu kazi, abaguhamagara mu bavandimwe, abaguhamagara mu nshuti zisanzwe, abo ngabo bananiwe kumvikana, uri Imana yumvikanisha, uri Imana itanga amahoro, uri Imana yunga, uri Imana yunga. Uyu munsi ndasaba ngo imbaraga zo kunga zimanuke mu izina rya Yesu, amavuta yo kunga abahanganye amanuke mu izina rya Yesu. Garura abantu à la raison au nom de Jésus. Mwami Imana ishobora byose, reka tugaruke mwami ku itegeko ryawe, tugaruke mwami mu kuri kwawe, tugendane nawe mwami. Ijambo ryawe ryatumyeho Yesaya ngo abantu bangiye ababazaga ngo bakanyumvira, ngo bakaba docile, ngo bakoroha, ngo barya ibyiza byo mu gihugu. Mwami Imana ishobora byose, turashaka kurya ibyiza byo mu gihugu cy'ijuru, turashaka kurya ibyiza byo mu bwami bwawe tukirinda hano ku isi, turashaka kubona mwami Imana amata n'ubuki bitugeraho, kuko warabiduhaye muri Yesu Kristo. Shoboza buri muntu wese, ambika imbaraga buri muntu wese ugutakira ngo ngwino unshoboze kuganduka, ngwino unshoboze kumvira, ngwino unshoboze guca bugufi, ngwino unshoboze kutishyira hejuru, ngwino unshoboze kutishyira hejuru y'ukuri kwawe. Mbashisha kutishyira hejuru y'ijambo ryawe, mbashisha kutishyira hejuru mu bitekerezo byanjye. Unyoroshye, unyoroshye, umubugwaneza mu izina ryawe ryera. Urakoze mwami, urakoze kubikora. Ndagushimiye uko wigisha, ndagushimiye aho wakoze, ndagushimiye indwara ukiza, ndagushimiye abo ubohora mu mutwe, ndagushimira abo ubohora mwami Imana bari bafite ubukana, ndagushimira mwami Imana ko ijambo ryawe rifite mwami gukiza. Reka mwami Imana twe kwihangira, reka dusohoke twiyemeje kujya gusana ibyo twononnye, twanga guca bugufi. Udushoboze mwami, iki ni igihe cyo kukumvira, iki ni igihe cyo kugendana nawe mwami Imana. Reka twe kwishyiriraho abigisha Solon uko dushaka, reka twe kwishyiriraho nk'uko watubwiye mu bihe bya nyuma ngo tuzihangira abigisha twishakira bavuga ibyo dushaka. Reka mwami Imana twumve iki jambo ryawe rivuga. Urakoze kubishoboza buri wese mwami Imana ishobora byose. Ndagushimira abo wunze kuko ijambo ryawe rifite imbaraga, ndabizi. Ndagushimira abo wunga, ndagushimira abo uhuza, ndagushimira ingamba usenye, ndagushimira ibyemezo mwami Imana ishobora byose, nka bimwe byo kwa Debora ngo resolution ngo zabaye nyinshi. Mwami Imana ishobora byose, ibyemezo n'ingamba zifashwe ubigenda inyuma, mwuka wera ubyubake, mwuka wera ubikomeze kubw'icyubahiro cy'izina ryawe. Mpera Yesu amashyi. Give a hand clap to Jesus. Amen.